Hercules! Ket ita! Isagot mi ti paggibusan ti makalawas a serye tayo Anapolwan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo! Hercules! Agsiputan na yung bagay. Ang mga nadaplan-planuan dagiti kabusar. Wan Arman. Kasanutan nga tan amabawi kadakwada ti ransom money. Oh, Diyak mo Arman. Jak namnamay nakasti ti mapasamak. Husto ka. At dalaki di pa kay naiganda kadagiti nakalaban tayo ni ti kalabas. Arman! Ha? Dumarupan dagiti kabusar. Karatingan ta tumatayo! Wan Arman! Ikaw gumaan ta tumatayo, Ray! Ikaw tutanaw sa Diyod! Talaga asan akom nakadakwada ti bala ti partawga? Anya ti ramiden ta? May busantan iti bala! Makambo ni tan! Saan ka pa yung ngaglameng? Umasidagdan ka data! Dajayan, nagaduti mang kamkamat kadaray kan Arman. Nailasing ko inan. Kunakon kat, at dadakas ang mapaspasamak ditay. Adipan ni Ray namang mangkik dagiti kidnapar. Siya akong timak amo kadakwada. Saan akom natibala ti paltog kadakwada? Ngam saan dang agbaligi kanyak. Kartengak pa'y ti umasdag kadakwada. Awarin ito papaputok, Ray. Nagsardengin ngagpaputok dagiti kabusor. Ha? Adda na tayo ka dagiti kabusor ta. Unyag peso. Sa dinot... Ha? Ni Hercules! Ni Hercules nagpeso. Agyaman na ka. Iso ti tumultulong ka na ta. Kita am tigaraw na amang parmak ka dagiti kabusor. Naidum-duma talaga day tatao. Nagpigsa ti danog na. Buyain talangan. Noan niya ti aramiden na kadagiti kabusor. Si kamanan naman nakibiyang. Isardeng yun ti mading aramidyo. Ikan kayo pa iti gundaway ng agbyag. Awanan kay tibayan. Si kalaang ti makaparmag kada kami. Wan, siyak laang ti makaparmak kada kayo, kidnapper. No saan akom na kada kayo ti bala ti paltog? Saan kayo umutlaang ang makalisi itinapig sa adanog ko? Anya? Nagpaadipan kayo laang kaniray namang mangkik. Agbalbaliw kayon. Di na kami soro. Sika alalagi. Kabusor ko ni Ray namang mangkik. Kabusor ko matan amin ang managdakdakas. Ngam ikakpay ida iti gundaway tapno agbalbaliw. Oran niya pa iti pagpagama. Lumaban kami kan ka. Ha! Kakatwa! Nasiputan nyo ka dino sa dino tinagturungan na. Kalat na nagpukaw! Nga peso, Pangulo! Kalat na nagpukaw! Tawanan bain. Sa dino tinaparan na. At dalang ito ang kasarsaritak. Sa puling nyo tawanan bain naman nakibiyang! Agyaman kami ti panang tulong mo kada kami, Hercules. Saan pa'y analpas ti laban, Sir Arman? Hercules, apay asaan akom na kadakwada ti bala ti paltog mi? Gapot aramatan ida ni Ray namang mangkik. Anya? Naibaga kung day taidi kada kayo, Sir. Nagpaadipon da ka ni Ray namang mangkik. Plano ni Ray namang mangkik, amang tagikwa iti lubong tayo. Anya? Ngam adda akmat amang kontrakan kwa na. Hercules, adda ka dagiti kidnapper ti kwarta. Weno ti ransom money. Nasken amabawi mi dayjay. Agtalinad kayo laang dito, Sir. Siya kung timakaam mo amang bawi iti kwarta. Hercules. Delikado, nuda kayo pa'y laang timakirangat. Gaputaawan mo't laang serbiti paltugyo. Urayan da kun dito, Sir. Kumusta nga tan tilakad darekan, Arman? Amangan no nataydahan, madam. Anya, aday ta ka manintina. Ay, sorry, madam. Sapay lako matagbaligi damang bawi iti kwarta. Win nga rod, madam. Nasken ang mabawi daday dya a kwarta. Tapno adda pagpasweldoyo kada kami. Ha? Pumanaw kami dito balayo No awanon ti pagpasweldoyo kada kami ababaw ninyo. Tina. Ay, sorry, madam. Naibagak meten kada kayo, ti kayat ko kumaadamagan kada kayo.
Pudnumot ket iti bagbag amtina. Nalabit nga agkisayak iti tao no saan amabawi day di akwarta. Madam, Kinabak ng minday di akwarta. Adang agpaiso dagiti nabati pay a negosyo mi. Ngam agkurangan ti koleksyon, gaputa awan pundo. madam, Ngam di tay mapukawan iti namnamatina. Patsyak amabawi da arman ken rey day di akwarta. wen, madam. Sapay la kumata mabawid ang agpayso ti kwarta. Tapno adda swelduan may. Naibagamgayam kin ni madam ti kayat mo adamagan ken kwa natin na. Wen, wina. Nailawan ko an ay bagakan kwa na itay. Ngam di tay mapukawan itinamnama. At dala tay pasweldo kada tayo ni madam. Sapay la kumaa, wena. Ngam saan man aday ta ti panunutan ta. Saan mo't anagayatan dasar ken madam amapukawan da iti dakkel agatan. Wena, Nakidnap ni Sir Henry. Ket nagkidnaw iti dakkel agatad dagiti kidnapper. wena. Rumbang kumaamaawatan tayo ida, Tina. Andi ngayon tayo kumaida nga agasawa. Aginggat saan pa'y anak kasubli da arman ken rey. Sa anak ang makaidna, Henry. Faustina. Rumbang amabawi da day di akwarta. Ado ti agkasapulan ababaunan. Wano dagiti trabahador tayo iti kwarta. Nasken ama pasweldok ida. Basta di ta mapukawan iti namnama. Agtalagta kadaray kan arman. Wen, Henry. Madam, uminom kayo pa'y iti gatas. Agyaman Tina. Adto iti gatas, madam. Idi sumlatan di talamisaan. Sige, madam. Nagtimpla ak iti gatas yo. Tapno marelax kayo, madam. Amok ngamin asaan kayo amakaid na. Agyaman Tina. Pasensya kayong kanyak, madam Amuyo matan ti ugalik. Ngem, jak igaggagara ti panagsaok iti makapasair. Amamukan, Tina. Sipod pa'y nagtrabaho ka diti balay. Kastan ti ugalim. Di mo mapupuutan ti agsao iti makapasair. Agyaman no maawatan dak, madam. Maawatan ka, Tina. Di kan babalawan. Gaputan nagagat kamot nga agtrabaho. Madam, Nagagat kayo amin nga agtrab-trabaho kada kami. Oh, ngay. Apay anagsan na ay kayo, madam. pampanunutak laang ti kwarta apagpasweldo kada kayo, Tina. No saan amabawi daray kan arman ti ransom money, marigatan akon amang pasweldo kada kayo. Maawatan da kayo, madam. Isu nga ikarkararag ko asapay la kuma. Tagbaligi da arman kan rey amang bawi iti kwarta. Ti awanan bain a Hercules. Nakibiyang manan iti kayat ko ang mapasamak. Lapod day ta a Hercules iti amin aganwat ko. Hangam saan apali? Adupay dagiti dakas at tao amaaramat kong agsaknap iti riribok. Kukwak amin dagiti managdakdakas at tao! Nasaya at magtanagkid daw kan iti pamakawan kin ni madam. Wena. Nakaamiris akon. Sakbay nga agisawa nga. Panunutag pa'y nga umuna. Nasaya at nga raw, numaaramid mo day tangay bagbagam, Tina. Talaga nga aramid akon. Madi nga agpaiso ti romromwar itingiwat ko. Makapasair. Ay, agyaman ak. Seryoso kan amang ibagbaga iti dayta.
Talaga aseryoso akon, wena. Ti pagyamanak, man nakaawat ni madam. Talaga mo't aman nakaawat ni madam. Ulitak nga ibagakin ka. No saan aman nakaawat da madam, nabayagan a pinapanaw da ka. Gapu ka dagiti makapasair a balikas mo. Wena, pakawanan nakmet no adda madian na isawsawang kuken ka. Ala, di mon panunutan day tati na. Tinapatag na amiris mo aminan a nagbiddo tao. Awanan ti mangagtaran ni pakdagiti paltog, Arman. Wenre, awan mo't ti sirbi ti balata. Gaputa saan akum nakadagiti kabosar. Nasingpet ni Hercules. Iso tinang tulong kadata. Wenre, addaan ngamin iti pan nakabalin. Amang parmag kadagiti adipan ti sayro. Kasano no awan ni Hercules anang tulong kadata? Nalabit na taytan. Ay. Jak namnamaan nga damat gayang pan nakabalin dagiti kabosar ta. Sigun kini Hercules. Addada iti babaan ni Rey namang mangkik. Asino nga minday ta Rey namang mangkik? Sigun matlaan kini Hercules. Naulpit. Kan man nakabalin namang mangkik. Kasla nagriga tapat yan day ta. Nga dagayang mang mangkik. Wan Rey. Ngam, makikita ta magtaramid na. Inaramat na dagiti pada tayo at tao. Tapno agisaknap iti kinadakas. Wan nga ro, Darman. Malay. Orayan talangan na niya ti mapasamak. Kalpasan ama parmag ida ni Hercules. Tiyawanan ba naman nakibiyang. Manulayan tinabati kadagiti kakaduak. Pangulo, ano terami din tayo? Matay tayo amin no saan tayo naglibas. Naglibas tayo nga raw na, Pangulo. Nagpigsatidanog tawanan ba naman nakibiyang. Saan akum na ka na tayo ti bala ti paltog. Nga matay tayo mat iti danog dahi chay nga waran bayan. Anya palang terami din tayo? Aglibas tayo! Sumurot tayo kanya kakadwa. Imat ko ti takkalagatan. Naskan ama protektaran da. Lagi na tayo ba kakadwa? Nabannog akon. Pangulo, patay na kami. Nabannog kami matan. At ayun na lugar dahil ito yung napanan tayo. Sabay lang ko ba? Tasanan na makasurot pa tayo dyan nga wanan bayan. Pangulo. Hala, paman na makina na tayo. Ituloy tayong tumanan tayo. Ha? Pangulo! Awan matan na kiti kakadwa tayo. Dudua talang mat. Isa din nga yan tinapanan dagiti kakadwa ta. Kalati pa nagpukaw da. Di yun sa pulin dagiti kakadwa. Ha! Si kamaran! Wan, Pangulo dagiti kidnapper. Mudtoyin day tayo matmuabag. Saan na babalik? Inikan kayo ni ti gundaway, tapno sumuko kan agbalbaliw. No ipilit yu pa iti kayat yu, matay kayo laang. Anya? Mapilitanak ang mga ramid iti dayta. No pilyan yu ti agaramid iti dakas. Dakas mat ti mapasamak kada kayo. Anya? No pilyan yu mat ti kinaimbag. Naimbag mat ti mapasamak kada kayo. Lumaban kami kan ka. Dadi parakan kanyo! Pangulo! Lumaban akmat Dadi mat nyo! Imbagak matan. Asaan kayon alumaban pay? Binalaagan kayon. Ngam pinili yu lata ti kinadakas. Agyam anak, tawan ti dakas a napasamak kada kayo Arman. Rey, nabawi yung matlaang tiran sa mani. Sana da kami tinang bawi ti dayta kwarta, ante. Pudno day ta, madam. Anya ti kaya tiyo asawan. Asino nga ron tinang bawi iti daytoy akwarta. May sa abanwar, ngagnagan iti Hercules. Hercules? Wen, Uncle Henry, iso tinang tulong kada kami. Nalabit ang nalamis kami kumaita na bangkay. No saan na kami at tinulungan ni Hercules. Apay nga ron asaan nyo akakuyog ni Hercules. Tapno agyaman kami kan kuana. Sana nasimurot pa'y kada kami. Kalpasan na niyawat na kada kami ti kwarta, madam. Nagsayaatan at tao ni Hercules.
Wen Uncle, nagsaya at tao ni Hercules. Managtulong at tao. Titan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas, aserye tayo, anapalwan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo! Hercules! Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada! Berge Pagklay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Teresa Calay, Jopper Anas Basit, Jonah Rebutaso, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulyeser, insurat ni Isagani Yalong Bulyeser, kaniti direksyon ni Virgie Pagklay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.